možda shvatili ko nije, ali opet i sa sve izvoja sam stavljam svećenika ovog koji daje svećenika treba gledati na onoga vernika koji prilazi i da velika i da bi se velika opet svetu pričešće bude što dostojniji i dostojanstveniji sa stavom Božjim vjerom kako koje se sredi poziva do naroda da se pričesti. Postoje se druge strane opet možda preneseno neki muslimi opet naravno za oni koji su kršteni, a koji opet dolaze u crkvu, koji ne žive liturgijskim životom, koji se ne ispovedaju, koji nisu upoznali evo u onom njenom osnovu, opet neko radi svoga strana čisto tek naravno dođe da se učesti. Niti posti, niti se ispoveda, niti dolazi na liturgije, niti neće da kaže da on nema prava da se pričesti. Ali opet je svrsishodno da čovjek ima pripremu za sveto pričešće kao ona što nije liturgijskim životom, tako i onaj koji dođe, a da ako nešto nisi nekog razloga, nije sposobno u koju biti. Treba se pripremiti. Pa ne treba da se čovjek češće neće govoriti da je posljednji naravno, on neće postiti u dane kada je predviđeno da se mrsi, to jeste koji su oslobođeni i razrešeni. On posti tokom čitave godine svaki dan koji je predviđen tipikom se posti. Ali će svakako gledati 24 časa da se suzdržava od jela neumerenog, tako reći, jela ili pića i tako dalje. Ali svešteniku je mnogo lakše kada ima komunikaciju sa čovjekom liturgijskog života. Mnogo je teže kada ima kontakt, komunikaciju sa ljudima koji ne žive liturgijski. I mi moramo uputiti ljude da je liturgijski život